Hello, nabon sawin Sunday episode ngai kidding in kahin lem kidove. At sanga zong ngai telova in ko ngai zong hi chi Sunday episode hi anom zin nabon chaw chunga ki pa thu kahin sein ke yong katha nom ple jeng in hi. Tuni Sunday episode ai sei do hi le. Seijui somleni ho achi dan i sei do hin. Hi chi topic hi thil ha ta hen aji chu Bible record hi ni le thum hambo anaki record adana hi. Thi dan ho zong hi zat chom chomin ana save in internet jingawng chon ahin la tunia sei deu hi mitampin ana pompen le miching mithim hon ana hol dova hi che hi penin te ana ti ho kahin sei ding hin keima sei pa zong hi nangma het pa to di lo mai the hin adi a bible sim le pastor ho hin chateng le zaum ta holam kai hon nang ho het pa chatong ki to lo mai the hin a hi kha a hiong le nong sira nei ngai damwa komena hi adi pa zo ne hin sepi divin kahin tim masa e amasa pena hi le Peter Simon Peter tia in a het pawin ga apanu hite Seijui Peter he pakai Jesu athi zowa kuna ama hin analam kai zinga hin chuteng le Christian masaho analam kai masapen zong anahi Simon Peter hi alen aniavin in a het pen naw cho hi le pakai Jesu thumvei se le pas koi ham itia hi le Simon Peter akiti pai zing in a hi Simon Peter hi zentel tela pathin thu sei masapen le pop masapen in zong anaki he Simon Peter athi dan aki hetsin pe na wang hi Rom khopia 64 AD la ya chun nasata in mei anakongin city ho zo tamta anaka seta na hi hichi mei kong hi July 18 64 kuma chu anahi adan anaki pana hi hichi hi Christian ten analel hle jing tawi aji chu hichilaya vai anapo acho nero kitipa hi ama hin Christian te hi anango ajiwin alam kai pau Simon Peter hi anaman tawin thading athi tawe cross a khet beding pakai Jesu bangma ati lew ama wang hin anagopon kei hi pakai Jesu to kite hoizong ka hipon athi banga thi hoizong ka hipoi ati in ama jong chu abung bulang te in cross a hin anahian bewin anathi tai ani ne in Andrew ama hi Simon Peter so pipa Andrew hi Seijui Andrew hi Orthodox lamkai pa in zong ana hikidovin apin na hi le Galilee Israel 5 AD la ya chona pingai tan athi phar hi kina le 30 November 60 AD kum chu ana hi apin namone hi le Patras Greece hi Seijui Andrew zong hi pakai Jesu athi zova ama ho munchum choma ana ki hop khenwa chu Black Sea Greece langa hi ana chi pheya hin pathian thu ana hlang sap jing le hichilaya governor egist kitipa he Roman pathian hoi ana ta sanna la hi hichi chon ama hen Christian hita achal ding hi ana phallo je chon ana khamin hi le Andrew zong hen pathian thu hi ana seite jingi hichi chon azo zonin ama zong hi Simon Peter banga pakai Jesu bangin aki khian be nompon ama zong crossong hitalova thing x5 kisim khatin aniki khian be tai hichi a Scotland ho flag ho veleu chon x5 khat agi koyen hichi flag ho ama hon Andrew crossong anati jiwin hi phatso ta hungchi zowin Church of the Holy Apostle kitin laimona tarki gamahin ama hi anavu yuve athumna isei du hi le Zebedi chapa ehon Zebedai chapa Jacob iti win English Bible a chu Jacob na hola hele na molo mai the hin James akitiki den hi English pawa cha ama hi Saint James the Great ong akitin Saint James the Greater ong akitiki din Saint James the Elder hi lo le Saint Jacob ong akitin Jacob jong ti thei James song hi ti the hi thowin hi ama hi athu ki danin Christianity thudol hi Spain gama ho ana ha sei hle ena ki de chutel ama hi AD 44 kuma hi Jerusalem langa hung kira solcha abung somleni changnia kimuna banga hero lengpan chemzama ana sali hitai ipidinga ana tha hamiti le changthum na chuga asim ki leuhen ami tha hin judami ho alung hlaisa amun atiki den hi judate ana lung hlailo jiwa chu Jacob jong hi hero lengpan ana tha hi Zebedi chapa Jacob thu isei chai tawin tu in Jacob aso pipa Zebedi chapa mama hin John Zebedai chapa sei ki ru hite Seijui zon hi ehon ngailut johanin jong in ko jiwin chuteng le ga het thading chu ama hi Seijui la adinga achapang pen anahi
apin na hi le 11 AD Bethsaida ana pinga hin athi a hi le 99 AD a chu ana thi a hi tai ngai lut John athi je hi ha mong jing hi AD 98 kum vela thukimu dung zui hen ama hi ate thi hi zong atiloi omen a hinga wana kala hi tiloi zong kidin thau sa a honuwa thi hi tiloi zong kidin Zeus mi ten atha hi ti zong tama tam ki sei kidin hi chin la ga ata san thei pen le ga la do thei pen wang zo ama he thau sala ana le lu zo wa zong ana thilo hin a khon na in ma hon zong patmos sui kol patmos island hin ana koivin hi chalai muna na thi pai pai tai Seijui Philip hi second BC la zo na pinga hitan Bethsaida hopia 80 AD a hi Hierapolis Turkey gama ana thi a hi ama thu akichi pena ki het na hin Greece Syria Phrygia ti hola hi pathian thu an hlang sabji hi hita chu pathian thu an hlang sap a hi le azo zo na Hierapolis Egypt gama kho ama he Emperor Domitian ki tipa hin thingpel asana san khada hi ana khaili o hitai abanin Bartholomew ama hi kana khopia ana pinga hin 69 AD a cho Enboponelis Caucasia kiti muna ana thi tai agup nen Seijui Bartholomew ama thusim hi ga seigiru hite Bartholomew hi Philip te hobanga Mesopotamia Parthia chuting le Lycaonia tua Turkey gam hi hichilai la thema pathin thu ana hlang sabji hi amang thusim akimu danen ana satle zenge Armenia lengpa hi Christianin ana la lut zengen hi hichi zo wachon lengpa so pite jong cho lung hang pe se jengwin anaman tawin avun alip pewin hichi zo phara cho allol atan bo pi zengo hi abanin asaginan Seijui Thomas ka seyuhite ama India gama honga hin 72 AD laya cho Thomas Mount kiti Chennai gama ho hichelai muna ho ana thi a hi India gama hin sot thim ta anum jing tan amel ma jong atam tai hichi ji chon aman jong pathian thu a sei perin ni khat hi teng chai na hin sunli ta ve na hi Seijui Thomas thusim hi India hung dan le India achi dan ho kana seitan hiti chu na vet no ma hele comment ma sapena hi aling ka hin koiding hin anave te te jin abanin Seijui Matthew a security ama hi Matthew of Galilee jong anakiti jing Nazareth Israel gama ana pinga hin Matthew hi kaidong ana hin pakai Jesu hin muwa ko na cho Seijui ya hung panga hi Seijui Matthew athi dan hi ni anakisein ama he ate athi e jong akitin ani na cho hi le a hinga ki halli a hi jong akiti akona hi le Alphaeus sapa Jacob akiti ama hi 62 AD a Roman Empire in vai an polaya chu Jerusalem muna anathi a hi English pawa chu James akiti gidin ama hi Jerusalem a pathian thu a seilai ta Zeus mi ten anasep li ove akiti asom na hin Seijui Thaddeus ka seyu hite Thaddeus hi Judas Thaddeus in zong ana koji in Jude Thaddeus in zong ana koji in Jude James in zong ana koji uvin hi Seijui Thaddeus hi 10 AD Galilee Israel gama na pinga hin 72 AD a chu ama hi ana thiki ra hi athi dan ga sei ki lew hen ama hi masanga Parsia na ti ziutua Iran gam kho hitan hichilaya missionary trip a china Edessa Turkey gama hi mipin ana vo wa hichizowa chu ana khaili win akese asom le khatna hi le Simon kanan mi pa hin ama hi Simon the Zealot in jong anki he Seijui Simon hi ama thu aki het danin Egypt gama pathin thusia na chia hichizowa chu Seijui Thaddeus ana zui ki hi Parsia gama Simon hi thing ada ake khat aniki at bonga melseta ana thin akise azona pena Seijui somleni la a pakai Jesu zo do ana pangpa Judah Iscariot ama hi 30 AD hi lo 33 AD a athi a hidin gin mo amen hi Judah Iscariot athi dan hi hechi event Matthew bung somni le sagi chang thuma ko na chi sima hele Judah athi dan hi aki he ni ama he aki si wal jingtan thimpu ho ko ma chuna chi in hichi sum chu aga sep thultai ama zong ahung thlai phei ki din thingphung khat hin anaki khaili ta na hi thimpulen hon jong hichi sum chu ala ovin gamdang mi ho hlan mul dingin beldeng pa lo mun chu ana chota ve
tu zinga zong hi chilai gam chu umna lai hin amun zong hi umna lai hin tua lima imo hi land of blood akitin Judah Iscariot suma anaki cho gam chu ahina lai na hi hichi Judah Iscariot abeim zowachun ama honjong ama helding Seijui khat ana hleng ki rovin hichi chu Matthias anakiti ama hi ti edi mama cho na thi hin Matthias ahlen naw Bible chang chon vet noma hile solcha bung khatna chang somni le li a konin somni le gup chan hi ana simin Seijui Matthias hi songa akisep li a hi lo le hei cha ana tu li hi divin anaging mo ove Seijui somleni ho athi dan iseu chu hi chan chui tan tin ana thiu hi mel sita ta na thiu hin iti thi aham ti hi aha ke chet tapon ahin la athupi pen awang chu anaki vo pi pau pathin a hi tia pom mong monga thi chan ge ya alol dongam lewa ana pangwa ana hi azona pena hi chi video ana ve zo se ka do anom chu Seijui hi koi ho ham ama ho bo hiam ole nang le ke zong hi ham anaki vo pi pau a thil bol theina ami ngai lut na chuteng la pathin a hi na ta ta hi a hello ho ana het sa pe hin tua a hello ho het sa ding chu e ho hi hello ham